Karlo Veliki u 9. veku izdao je jasnu naredbu. Ako Česi napadnu njegovo Franačko carstvo, da se digne 1/3 vojske, ali ako napadnu Srbi, da se digne cela vojska. 1962. godine emitovan je prvi satelitski prenos video signala između Evrope i Amerike. Među prvim slikama koje su predstavljali pozdrav Evropljana Americi bio je i naš Beli anđeo iz Mileševe. Tužna činjenica u vezi Belog anđela iz Mileševe, koji je te davne 62. godine bio jedan od najznačajnijih stvari čime je Evropa htela da se pohvali Americi i pozdravi je činjenica iz 2016. da je Facebook uklonio i zabranio Belog anđela na Facebooku. 30. godina prošlog veka u Beogradu, u čuvenoj Skadarliji, profesor velike škole Đorđe P. Jovanović pronašao je lobanju takozvanog beogradskog neandertalca. Prvi Beograđanin je dakle živeo pre dalekih 40 do 70 hiljada godina, po zvaničnoj nauci. Čak 13 Srba, ovo je zaista pomalo i neverovatno, čak 13 Srba je aktivno radilo na Apollo programu američke svemirske agencije NASA u dizajniranju, razvoju, konstruisanju i lansiranju mnogih Apollo svemirskih kapsula. Čak 7 naših naučnika, tačnije naučnika srpskog porekla, učestvovale u ovim projektima, pa čak i broda kojim je NASA 69. godine prve ljude poslala na mesec. Milojko Mike Vučelić bio je projekt menadžer i jedan od direktora Apollo programa od 1966. do 1978. Nagrađen je medaljom za hrabrost predsjednika SAD-a Lyndona Johnsona. Ove malo poznate, a pomalo šokantne činjenice otkriva David Bučić, jedan od 7 stručnjaka iz Apollo programa u intervjuu za potrebe filma o dostignućima Srba u Americi Teslin narod. Prema rečima Vujičića, tačnije Vujića, izvinjam se, u Apollo programu učestvovali su i Slavoljub Vujić, Milojko Vučelić, Danilo Bojić, Pol Dujić, Peter Gajić i Miloš Šurbatović. Vujić se poverio da je upoznao nekoliko srpskih inženjera i naučnika sa kojima je postao blizak prijatelj. Ovo je već svima poznato, ali ipak, čak 17 rimskih careva rođeno je na tlu današnje Srbije. To su Decije Trajan, Hostilijan, Klaudije II. Gotski, Aurelijan, Marko Aurelije Prob, Maksimijan, Konstancije I. Hlor, Galerije, Maksim Daja, Flavije, Valerije Sever, Konstantin Veliki, Licinije, Konstancije II., Vetranion, Jovijan, Gracijan i Konstancije III. Svaka druga zemlja i narod, ja mislim, bez obzira na činjenicu da li su oni zaista bili Srbi ili ne, ovo bi koristila kao jedan od glavnih argumenata i uopšte prezentacija svetu sebe i svoje države i naroda. Ali kod nas, mi kao da imamo nešto protiv ovoga, ja ne znam, stvarno šta je sa nama. Obedska bara zaštićena je još davne 1874. godine. Predstavlja prvo zaštićeno područje, geografsko područje u Evropi, a drugo u svetu. Svega 2 godine nakon proglašenja prvog zaštićenog prirodnog dobra Yellowstona za nacionalni park u Sjedinjenim Američkim Državama. Beogradsku mumiju je 1888. godine Hadži Pavle Ridicki poklonio Narodnom muzeju u Beogradu. Mumifikovane ostatke egipatskog sveštenika Nesmina, stare oko 2300 godina, je Ridicki kupio na svom putovanju u Egiptu. Kupio, nije ukrao, nije oteo. Za razliku od Engleza i drugih civilizovanih Evropljana koji su praktično napunili svoje muzeje sa otetim, ukradenim i na sličan način pribavljenim eksponatima iz čitavog sveta. U Prvom svetskom ratu Srbija je bila okupirana, vlada izmeštena, a kralj u izbeglištvu, ali vrednost srpskog dinara je sve vreme ostala stabilna, a kurs nepromenjen.
88 franaka za 100 dinara. Srpski monah Lazar Svetogorac napravio je prvi javni sat čak 200 godina pre nego što su to uradili Švajcarci i osnovali prvi časovničarski esnaf. Srbija je prva zemlja koja je u Europi posle Francuske ukinula feudalizam. Sretenski ustav iz 1835. je bio toliko liberalan da je Austrija tražila njegovo hitno ukidanje, a ruski ambasador ga je pogrdno nazvao francuskim semenom na Balkanu. U istoriji vazduhoplovstva Srbi su bili prvi čak u 3 stvari. Dakle, da krenemo. Prvi avion koji je srušen u istoriji svetske ratne avijacije oborio je iznad Kragujevca srpski vojnik i zvao se Radoje Ljutovac. Drugo, vojni pilot koji se u istoriju svetskog vazduhoplovstva upisao kao prvi koji je poginuo na ratnom zadatku također je Srbin. Bio je to Mihajlo Petrović. Nastradao je u Prvom Balkanskom ratu kada je nažalost ispao iz aviona kojim je upravljao. Treće, famozni, neoborivi, nevidljivi Stealth F-117. Oborili su pripadnici vojske Jugoslavije u ono vreme bombardovanja naše zemlje. Najmoderniji bombarder je pao i to je bio šok za najveću vojnu silu. Stealth je završio u srpskim njivama. Znači, zapisano je i snimljeno i ostaće zauvek da je svaka moć sklona rušenju i da ponekad slabiji može jačem protivniku da zade udarac koji će ovaj pamtiti. U holu zgrade Međunarodnog Crvenog krsta u Ženevi stoji tabla sa natpisom "Budi human kao što je bila humana Srbija 1885. To što je srpska vojska uradila tada više se nije ponovilo u istoriji ratova. Presedan u istoriji ratovanja desio se u Srbiji krajem 19. veka, tačnije 1885. godine, kada je Srbija prekinula rat sa Bugarskom na jedan dan da bi propustila medicinski transport preko svoje teritorije koji bi pomogao ranjenim bugarskim vojnicima. Do današnjih dana, u narednim ratovima širom sveta ovako nešto se nije dogodilo. U to vreme Srbija je već imala uređene bolnice, a radio je i Crveni krst čak. Međutim, to nije bio slučaj sa Bugarima, te njihove ranjenike niko nije imao da zbrine i da im pruži medicinsku pomoć. Međunarodni Crveni krst prikupio je pomoć iz svih krajeva Europe koja je trebalo da se dopremi ovoj državi, ali jedini put do njih je bio kroz teritoriju Srbije.